Obje strane ostale su pri svojim stavovima, te osim o nazivu jezika nije se došlo ni do dogovora da djeca nastave redovno pohađati nastavu. Ministar tvrdi da je on u pravu, ovi ostali svi OSC i ovi direktori kažu da smo mi u pravu, znači tu smo u stanju quo. Jednostavno bavio se time spuštavanjem, kao politika je se upetala u sve ovo, mi to kao roditelji ne vidimo da je to politika i najmanje što se tiče nas, direktno niti se vežemo za politiku, niti se želimo time baviti, mi hoćemo da obrazujemo našu djecu bez razlike na prostoru gdje se nalazimo. Problem će, tvrde, rješavati institucije sistema. Od 6 područnih škola u Zvorniku, kojima se izučava nacionalna grupa predmeta, u bojkotu nastave od početka drugog polugodišta nalazi se za sada samo škola u Liplju. Sastanku roditelja sa resornim ministrom danas je prisustvovao i jedan broj djece. Djeca bi trebala da su danas na nastavi, da nešto novo nauče, to novo što će ih voditi kasnije kroz život. A mi odrasli da te probleme koje odrasli izazivaju, njih i rešavamo kroz institucije sistema. Mi imamo i vladu, i skupštinu, i ustavni sud, i sudove opštinske, i okružne. Stvar je sad na roditeljima, dosta je izgubljeno. Da li će moći se još stići, ali ako za koji dan ne budu djeca krenula, teško da će završiti ovu školsku godinu. U narednim danima roditelji će prikupljati potpise na osnovu kojih će biti odlučeno da li će i ostale područne škole početi bojkot nastave.